Hello guys, ni Olivier kandi yongera kubaramutsa. Ubu nkuko tugiye kubibona, ubu tugiye kugerageza uno munsi turakora ino porogaramu yitwa calculator. Turakora calculator yacu, ubundi tugiye kuraba icyo bita variables. Duhita dutangura. Variable ni ukuvuga abantu bize murazi, muravye nka x, babaze algebra, urazi ko umuntu avuga ati x ingana na 5, umuntu yarangije nuvuga ya canke ati ukora 6 guteranya ama x 3, x 3, 3x guteranya 5, so canke 4 bingana 7, so ati duhereze x none ingana gute. So x ni ukuvuga rero sasa variable negeranya nka x, lakini mu rundi rwego, mu rwego rwa computer. Ni ukuvuga ko variables hano ukuntu imeze, variable ni variable novuga yuko ni nk'ububiko bubika ibintu bitandukanye, ububiko bubika amatekste, hariho ububiko bushinzwe kubika ibiharuro bifite amakoma, ububiko bushinzwe kubika ibiharuro bidafite amakoma, ububiko bushinzwe kubika indome. So nukuntu bivuga mbega niko bimeze. So muri rusange rero iyo tugiye variable hari uburyo tuyikoresha. Gukoresha variable dukoresha uburyo tugura ibyo tantuza declaration. Turadeclaringa variable, ubundi mu nyuma tukagira assignment. Dufata akantu ushaka kugira nka int b. Ni ukuvuga int b ni ukuvuga noneho ino b bisobanura ko ino b iri hano, iyi iraza kutubikira igitigiri kitari virgule. Ni ukuvuga ndagize gutya nti b ingana na 5. Ya ubwo ngaca ngira nti system.out.println b. Ya ngize gutya no ndayiraninze ino programme, turabe ni ndayiraninga. Ya yemeje 5, ariko reka dukora agakosa gatoya, tuyigire nka 5,3. urabona ko ubwabyo nago yabyanse, yarakuvuga nago ari ntuza, yabyanse kabisa, nago ibishaka kadata turabiyoba ari nka pwese na yabyanse, programme yabyanse, nago ari ntuza. Ni ukuvuga ubu niyo tworaninga, turabona ko twamaze kubona karede hano, bisobanura ko niyo tworaninga nago iza kubyemera. Computer avuga ati, compiler avuga ati naye wowe muri ko urashaka kumereza ibintu ntabwo ushaka gutabanzirita amafuti, urabona yabyanse. So ko tugira cancel karatu. Ya so mu ijambo rimwe nago ikintu nuko bisobanura yuko turimo turashaka gushyira mu bubiko bwagenewe ikindi kintu, ububiko bwageneye kubika ibintu int. Ya ariko rero reka tugire nka 5.3. reka noneho ino hako tubita int, reka tuyice double, tuyise double b ko ni 5.3. turabe ko ya hano nko computer anezerewe yuko ubu none twaraninga, tugere running, noneho igiye kuduhereza 5,3. ni ukuvuga yuko iranezerewe. So mu ijambo rimwe rero uko niko bakoresha amantuza ama variables. Mbere ko ndangiza kuri bino bijyana n'ama variables, mbere ko dukora calculatrice, reka nze nkore nk'ikindi kintu cyitwa nka string izina. Kana nto guronga cangira nti turashora string izina. Ya string igomba kuba ya string izina tunazo string sorry nibagiye intuzo, nibagiye kugira declaration, nashaka kugira assignment nta declaration agize, tugira string izina. Ya haro turagize declaration. Ya hano ugomba ko ifite s nini. Ya string izina, good. Hano gacingira izina, tugira assignment rero izina ringana na umuntu. Okay, noneho hano hari n'umuntu uza tugiye, reka tuyisabe twandikire
umuntu, tusabe computer itwandikire umuntu. Hano bagiye ntuza semicolon, tugire umuntu hano yandike umuntu sorry yandike izina ya ndiko nanditse na yabirashika izina ya noneho turunning no program duprintinge umuntu. Ariko se reka noneho twandike muri umwanya wa string, reka tugerageze kwabika tuhashira ikintu kitahagenewe, reka tuhashira noneho nka integer, tushira nka 5, turabe yuko ibyemera computer running no program run nayi, turabe izina 5 na yabyanse n'amakosa, ntago nshobora kumpereza ibintu translate bitari byo, computer yabyanse kabisa. Ubwo no kuva turamaze kubona rero uburyo bagira assignment, uburyo bagira declaration na assignment. Declaration, assignment abahinga b'indimi ukuntu kumfasha tukabishira mu kirimi cyacu. Ubwo noneho tugiye kuraba ukuntu bakora calculator mu nominate isigaye. Ubwo calculator noneho reka noneho tugerageze dukore na calculator hamwe. Hano murabona ko twagize ino class yitwa scanner, twagize import, tubanze tugire instantiation tuzogerageza kubiraba mu buryo bwimbitse impamvu tugira instantiation, lakini mu ijambo rimwe nshatse kuvuga mu camake instantiation bisobanura gukoresha ino class hano twa class yo muri Java, mu kwikoresha tubanza gukoresha instantiation. Ubwo no kuvuga rero hano rero no kuvuga ngiye kugira intuza scanner b ingana na new scanner, kuno kucingana na system.in no kuvuga ibyo tuza hano no kugira tuza kubona uburyo dushiramo ibiharuro. Hama rero tumaze kugira gukira kandi tugire ama declaration, ngiye kugira declaration zitatu, ngiye kugira double igitigiri cyambere, igitigiri rimwe kanze gato kano kanda gakopiye kugira gusa nze kongera gusa intuza. Ubwo noneho ngiye kongera ngire iyindi double sorry then hoya double igitigiri kabiri, igiti cya kabiri. Noneho ngiye kugira iyindi declaration double, noneho ndayigira inyishu. Ubu bigenze gutyo rero ubu ngiye gukora ibyo bita assignment. Noneho assignment reka mbanze ngire sabe program ize kudusaba gushiramo igitigiri, ngire system.out.println shiramo igitigiri ca mbere, yashiramo igitigiri ca mbere ko shiramo igitigiri ca mbere. Ubwo noneho cangira nti igitigiri ca mbere, assignment yacu igiye kungana na b, ino b ya hano hejuru gutya dot next double. Muribuka ko bwa mbere twagize next line kubera ko yari iri string, ubu noneho kuri yari double tugira next double. Kanze ngerageze kongera ku kopia bino bintu kugira dukoresha umwanya neza hano kujya mu rwego rwo kugira igitigiri cya kabiri. Ubwo igitigiri system.out.println igitigiri cya kabiri ubwo igitigiri cya kabiri kingana na b.next double. Kuvuga rero ubu noneho tujya kuraba inyishu ikingana na igitigiri cya mbere guteranya ni igitigiri cya kabiri igitigiri cya kabiri. Ni ukuvuga rero hano ikintu ngiye gukora, ngiye
gusaba kubwira ntuza computer ijya guca itubwira ati igitigiri cyawe kingana gutya. Reka nze ngerageze gukopieringa hano kano kantu gira gutya, turabe inyishu nako inyishu ni ya okay, ngire ntuza ikiduhereza kugira ikiduhereza inyishu ya inyishu ni hano nta ntuza nshiramo inyishu ya ko murabibona ko hano inyishu ni inyishu. Reka turaninga ino porogaramu, ni ukuvuga namba atamakosa twakoze tugomba kuduhereza inyishu nziza, calculatrice yacu imeze neza. Tugerageze run ya shiramo igitigiri cya mbere, kanshiramo 11 n'ibice 4, shiramo igitigiri cya kabiri 15 n'ibice 8 ya inyishu ni ya urabona yuko yaduhaye inyishu yacu, ni ukuvuga iyi calculatrice yacu irakora ya. Ni byiza rero ni ukugerageza gusubiramo bino bintu twize kugira guhera kuri video ya mbere kugera kuri hano tugeze, mugaragaze kugira recap kugira dukomeze ku video akurikira nta ngorane. Nosaba abantu bafite ama internet cafe yuko bogerageza bakaranka video ya mbere n'iya kabiri bagashiramo programme zikenewe mu bya computer, mbega tutorial ya mbere n'iya kabiri cyangwa n'iya gatatu kugira bagerageze gushiramo programme akenewe mu ma computer yabo, bifashe abantu bashaka kwikina mu video yanje badafite ubushobozi bwo kuronka ama computer. Byo bafasha kandi abakeka ko nabyo bagirira inyungu. Hama abafite ama computer nabo ni kugerageza gusubiramo bya biri byiza ya kugira tugere ku ntego yacu twiyemeje ya. Ibindi nabyo nubasaba mugire subscribe aho munsi, mugira aho subscribe kugira mukomeze mu amavideo uko agiye aza muce muyabona video nshasha yagiyeho. Hama rero ubwo ibisigaye navuga nti turi kumwe, ciao.